Preparado o dúo do Deportivo para iniciar o encontro. Comezou en Riazor, move a pelota o Deportivo por medio de Flavio, o brasileiro que buscou a Armando na banda. Este quiso tocar para Martín, pero cortou Verges perfectamente. Aí non se chegaron a entender ben Mostovoy e Sánchez. A pelota que favorece o Deportivo, saque de banda para o cadro coruñés. Elder que move para Mauro Silva. Xoga o hispano-brasileiro con Rivaldo. Busca apoyo en corto para Nando. Nando quiere desfacerse de Javi González. Entregó mal directamente a Rakovic. Paisa o balón Sánchez. Mostovoy que enchega. Recuperó Mauro Silva para o Deportivo, pero a pelota saiu pola liña de banda. Saque que favorece o Celta. Fernando Santos na súa posición, presenciando o partido desde a bancada. Lembren, ao ser expulsado na última xornada o partido do Celta ante o Atlético de Madrid. Falta favorable ao conxunto vigués. Preparado para o lanzamento o ruso Mostovoy. Hai dous homes na barreira deportivista. Mostovoy preparado. 4 xogadores do Celta para o remate. Despexou como puido Rivaldo. E o intento de remate posterior foi de Juan Sánchez. Marchou fora da portería de Jackson Go. E teñen a posición nese palco presidencial. A poucos metros de Horacio Gómez está o adestrador do Celta. Flavio con Rivaldo. Quiere cortar Merino. Aguanta Rivaldo. Tocou atrás para Naivet. O marroquí xogará en longo, pero cortou Pachi Salinas. Flavio. Cambia para Rivaldo. Vai no intentar agora Rivaldo en xogada persoal, pero corta Javi González. Recuperou Tutuel. Javi González. Vaise Javi González. Agora é Flavio quen corta para o Deportivo. A falta sobre Flavio de Pachi Salinas, que asubió o colexiado Andradas a Surmendi. Ramón Carnero quen ocupa esa posición no banco hoxe no Celta. O segundo adestrador do clube vigués. Fran quen aguanta o balón. Mientras chega a liña de fondo, haberá saque de esquina para o Deportivo. O primeiro saque de esquina do partido. Preparado para o lanzamento desde o Curruncho, Corentin Martins, o xogador francés, o encargado normalmente destes saques a balón parado. Pechado ese lanzamento que despexou Tutuel. Saque de banda favorable ao Celta. Primeira intervención de Tutuel. Tosa que presencia o partido fora do seu banco. Aí teñen a saída de Tutuel, sacando o balón da cabeza de Naivet. Alejo con Rakovic. Quiere irse Rakovic armando. Hay falta do asturiano. Aí teñen a repetición da falta de Armando sobre Rakovic. Anticipouse Nando a Javi González. Intento de xogada. Conseguiu uno con Mauro Silva. Vai Nando, está para o remate Renaldo. Despexou aí o Celta. Foi Josema que mandou o balón de novo pola liña de fondo. A repetición o corte de Josema, limpo. E saque de esquina favorable ao Deportivo. Segundo do partido favorable ao cadro coruñés. De novo Martins no lanzamento. Elder tocou Pachi Salinas. Volve a pelota para Martins. Ten a presencia de Javi González. Cortou Javi González. Saque de banda para o Deportivo. Vai no, trata de facelo con rapidez Martins. Fran, quen aguanta aí. Trata de facelo centro. Tocou Rakovic. De novo saque para o conxunto branco-azul. Rivaldo. Trata de marchar Rivaldo. Despexou o Celta, pero balón para Elder. Colga pelota Elder. Deixa pasar Verges. Saque de portería para Tutuel.
O saque de meta que realiza o porteiro francés. O salto no centro de Rakovic a Mauro Silva. Pelota que foi para o Deportivo. Flavio quen abriu a Renaldo. O recorte de Renaldo ante a presencia de Pachi Salinas. Doble regate do brasileiro. Entra na área. Aguanta Martins. Cae o francés. Reclamaba agarrón de Dutuel. Non entendeu como falta o colexiado András Asurmendi. E tampouco sui de liña a pesar das protestas do francés. Aí teñen a repetición. Da xogada que reclamaba Corentin Martins. Mauro Silva para Flavio. Pode perder Flavio ante Sánchez. Aguantou ben o brasileiro. Renaldo, Flavio. Naibet. Cortou Mostovoy, mete para Sánchez. Quere irse Sánchez, pero hai falta de Naibet sobre Juan Sánchez. Así subiu a xogada András Asurmendi. Aí teñen a repetición da falta do marroquí. Son moitos metros para o disparo, pero o Celta ten bons lanzadores tanto en Mostovoy como en Dutuel, que son os que están agora mesmo preparados para un posible lanzamento. 6 xogadores na barreira Deportivo, 7 xa. O lanzamento de Dutuel, de Mostovoy, que se marchou desviado da portería de Songo. Aí teñen a Mostovoy. Un pouco alto o lanzamento do ruso sobre a portería coruñesa. E Fran, que mete en profundidade para Renaldo. Tocou Renaldo directamente a Pachi Salinas. Merino devolve a Pachi Salinas. Verges. Sube a pelota Verges. Deixou pasar Rakovic. Entregou o Celta para a defensa do Deportivo. Elder. Corre Armando ante Verges. Tratou de centrar. Saque de banda para o cadro coruñés. John Tosak falando con Mauro Silva, tratando de corregir. Rakovic evitou que a pelota saíra pola liña de banda, pero entregou o Deportivo. Agora cortou Verges. Saque de banda para o conxunto herculino. Primeiros compases de partido. Estamos no minuto 8,5 desta primeira metade. Continúa empate a 0 en Riazor entre Deportivo e Celta. Cando mandou Armando directamente pola liña de fondo. O saque que vai realizar Dutuel. Cortou Armando, Martins. Armando. Pachi Salinas que deixa a Merino. Merino para Juan Sánchez. Este ten metros para avanzar. Apoyouse en Javi González. O caracoleo de Javi González. E a falta favorable ao Celta. E teñen a repetición como indica falta de Nando sobre Javi González. András Asurmendi. Desprazou aí Nando, o xogador vasco do cadro vigués. Preparado para o lanzamento Mostovoy. Hai 4 xogadores do Celta para o remate. Entraba Verges. E a pelota que tocou en Armando. Saque de banda favorable ao Celta. Aí Rafael Verges para o saque. Faino con Mostovoy. Este devolve a Verges. Ten a presencia de Armando. Aí fora de xogo. Levantou o bandirola ao sui de liña. Fora de xogo de Verges. Cando lle devolveu a pelota Mostovoy.
Flavio. Tocó Martins. Renaldo. Hay falta de Pachi Salinas. Xogo perigoso, indica András Azurmendi. O libre en directo favorable ao Deportivo, que saca con rapidez Martins colgando na área o balón. A saída ben colocado de Dutruel. Josema, ante a presencia de Fran. Saiu directamente a pelota fora, saque que favorece o Deportivo. Fernando Santos moi atento. Presenciando o partido desde o palco presidencial. Elder. Entra no campo do Celta Elder. Nando. Saque de banda para o Deportivo. Mauro Silva. Chega desde atrás Juan Sánchez tratando de cortar para o Celta. Rivaldo. O brasileiro quen espera. Non hai desmarques no Deportivo. Agora sí, trataba de facelo Martins. Pero non chegou o francés Martins, pero sí Dutruel. Teñen a repetición do pase moi bo de Rivaldo e o que trata de facer aí Martins. Saque de Dutruel, salto de Rakovic, pelesa Juan Sánchez por ese balón, despexou Songo. Saque que favorece o Celta, vai ser Rafael Verges. Apoiouse en Rakovic, este mete para Merino. Merino, Mostovoy, entrou ben Mostovoy, vai o ruso. O lanzamento de Mostovoy que non puido facer ante o corte de Naivet. A posibilidade de gol para Mostovoy. Alexander Mostovoy que tivo aí a ocasión de ouro para o Celta. Vaise co pelota, pero chega Naivet e impide o remate do dianteiro ruso do Celta. Unha nova repetición, o pase de Merino, entra Mostovoy e como Naivet corta esa excelente ocasión para o Celta. Agora despexe de Jackson Go, novo saque de esquina para o Celta, vai a ser o segundo para o cadro vigués. Presionando agora o conxunto celeste sobre a portería do Deportivo. Despois desa boa oportunidade que tivo Mostovoy. Vai ser precisamente o ruso que enlace desde o Curruncho. Hai 5 xogadores do Celta para o remate. O que trataba de chegar era Elder, pero cortou precisamente o portugués. Rakovic indica fora de xogo o colexiado András Azurmendi. Non levantou a bandeirola a de liña, pero sí estaba András Azurmendi collendo esa posición. E indicou aí que Rakovic estaba en fora de xogo. Nando, quien se apoya en Renaldo. Fran. Elder. Con Naivet. Rivaldo. Devolve a pelota Sánchez. Meteu de novo para Mostovoy. O contraataque do Celta, pero impediu no Mauro Silva. Mauro Silva, quien quiso tocar para Nando. Saque de banda para o Deportivo. Indica falta o árbitro. Aí no con rapidez o cadro coruñés. Flavio. Apoyo en corto de Flavio para Naivet. Naivet con Flavio. Martins. Mete Martins a Mauro Silva. Quiere marchar o xogador hispano-brasileiro, pero chegará aí Dutruel ante Martins. O saque de portería que vai realizar Dutruel. Balón por lo que salta Rakovic con Armando. Cortou Dutruel. Reclamaba a man de Flavio. Non asinalou András Azurmendi. 15 minutos desta primeira metade no estadio de Riazor. Deportivo 0, Celta 0.
Xogando conxunto branco-azul por medio de Mauro Silva. Apoyouse en Fran, quere irse Fran, corta Javi González, indica falta o árbitro. Favorable ao Deportivo. Sacou Mauro Silva, Fran. Reinaldo, vai ser Reinaldo de Alejo. A xogada de Reinaldo e a falta de Alejo. Falta perigosa, favorable agora ao Deportivo. Tras esa caída de Reinaldo ante Alejo. András Azurmendi que vai colocar a barreira do Celta. Pediron distancia os xogadores deportivistas para o lanzamento. Están Rivaldo e Martins. Pode ser o francés. Quizás aí teña unha mellor opción para o disparo. Andradas colocando a barreira do Celta na distancia regulamentada. Vai Martins, lanzamento directo. Chapou perfectamente colocado Dutriel. Aí teñen a repetición. Martins en como perna baixo, Dutriel atalla perfectamente o balón. Josema con Merino. A entrada de Mauro Silva, despexou Alejo. Merino, Mostovoy, Ratkovic. Quiso marchar Ratkovic de Armando. Balón agora para Reinaldo, ante a presencia de Pachi Salinas. Vai ser Reinaldo ata a liña de fondo, realiza o centro. Non chegou Rivaldo por pouco, só tocou a pelota. Segue o perigo para a portería viguesa, Fran. Aguantou aí Josema. Reclamaba Fran que tocara o defensor vigués, pero o árbitro indica saque de portería. Aí teñen a repetición do centro de Reinaldo. Chega a tocar Rivaldo, pero non o xusto para conectar ben coa pelota. Despois, como Fran trata de marcharse, foi algo realmente fermoso aí sobre Javi González, pero moi ben tamén Josema aguantando e deixando sair a pelota pola liña de fondo. Fran, quen se vai a apoiar en Nando, a carreira de Nando, o centro deste, e moi ben de novo Dutriel, moi seguro no que levamos disputado de partido. Novo centro de Nando, aí teñen a repetición, e Dutriel. Armando. Naibet, cortou o Celta. E vamos ver que o árbitro indica falta de Mostovoy. Non entendo o ruso. Esta é a falta que indicou de Mostovoy sobre Naibet. Fora de xogo agora. Foi Reinaldo quen estaba en fora de xogo. Fernando Santos e Ramón Carnero. O dúo de adestradores do Celta. Unha bancada, outro no banco, hoxe. Pola situación de Fernando Santos. Partido de sanción. Flavio. O Martins deixou pasar a defensa do Celta. Balón para o porteiro do cadro vigués. O saque que vai realizar Dutriel. Armando Ratkovic pelexando por esa pelota. Ratkovic quen entregará a Merino. Un pase de Merino con Mostovoy. Sánchez.
Sánchez, a posibilidades para Juan Sánchez, e o gol do Celta, marcou Juan Sánchez neste minuto 20 da primeira metade, o gol para o cadro vigués, nesa pelota que recolleu Juan Sánchez, e aí perfectamente establecía o primeiro tanto do partido. Marcou o Celta no minuto 20 desta primeira metade. Sánchez quen coloca o 0-1 marcador. Aí teñen a repetición. Como colle o balón Sánchez, establece deste xeito o 0-1. Tiña boa acción para o remate, pero fixo perfectamente a xogada. E Juan Sánchez quen consegue o seu terceiro gol neste campeonato de Liga. Aí teñen a alegría no banco do Celta deste tanto de Sánchez, que coloca en vantaxe o cadro vigués. 0-1, por tanto, vence o Celta Deportivo. Chegara con perigosidade xa nunha oportunidade, sobre todo Mostovoy. E na segunda clara para o cadro vigués, e Sánchez quen coloca o 0-1 marcador. Alejo, corta Nando, apoyouse, quiso facelo en Fran, pero recupera o Celta. Armando, deixou a Martins, a pelota de Martins para Renaldo. Renaldo quere irse de Pachi Salinas, a caída de Renaldo, reclamaba ao público, pero Pachi Salinas indicaba que non había falta. Vaise Rakovic, quere marcharse de Naivet, hai falta do marroquí sobre Rakovic. Aí quedou Rakovic mancado nesa acción de Noredin Naivet. Teñen a repetición. O choque entre Rakovic e Naivet. Como recibe, aí teñen Juan Sánchez a pelota, e a alegría do público vigués, dos celtistas que acudiron ao estadio de Riazor no día de hoxe, celebrando ese primeiro gol do partido. Rakovic, que está sendo atendido polo masajista do Celta, Alvarito, na banda, e tamén está Xenaro Borrás. Semella que Rakovic poderá continuar sen problemas no partido. Hai falta sobre Mostovoy de Naivet. Sánchez con Verges. Tocou Verges para Mostovoy. Estaba este en posición de fora de xogo. A faciana de Tosa, que debe ser de moita preocupación tras este gol do Celta. Flavio quere marchar o brasileiro, pero cometeu falta Titibel. O saque da falta que realiza Martins. Cortou Verges, de novo Martins. Quería marchar Martins, despexou Verges. Balón directamente ás posicións da defensa deportivista. Elder con Fran. Aguanta Fran. Corta Josema. Javi González. Alejo. En Mostovoy. Mete Mostovoy para a entrada de Rakovic. Tenga Juan Sánchez tamén. A Ditibel, Juan Sánchez. Ten que retrasar aí Sánchez, Alejo. Inicia a xogada o Celta de novo pola banda contraria agora. Josema con Merino. Merino meteu para a entrada de Javi González. E tal e como chegaba a pelota, tratou de sorprender a Jackson Go. Era difícil o que quería facer Javi González. Foi unha nova internada aí do Celta. Teñen a repetición do lanzamento de Javi González. A pelota que se vai por riba da portería de Songo.
Armando. Cortou Pachi Salinas. Rakovic no chegou. Cortou Armando Martins. Josema. Despexou Naivet. Renaldo, Alejo. Javi González, quien retrasará a Dui-Triel. O salto de Juan Sánchez con Naivet, hai falta do goleador do Celta no día de hoxe sobre Naivet. Son 25 minutos desta primeira metade en Riazor. Deportivo 0, Celta 1. Marcou Sánchez para o cadro vigués. Renaldo, quien toca a Rivaldo. Está moi ben colocado Celta defensivamente. Lanzamento de Martins desde el 11, quiso sorprender a Dui-Triel. Esta era a maneira na que podía sorprender o conxunto deportivista. Aí teñen o lanzamento de Martins, que foi collendo efecto e foise por pouco por riba da meta viguesa. Rakovic, a carreira de Sánchez con Elder. Quiso deixarlle o balón, pero por pouco non o conseguiu facer ben. Recuperou o Deportivo, aí Dui-Triel. Non, é Javi González, pero o árbitro indica falta. Mauro Silva, Flavio. De novo Mauro Silva, Naivet. Flavio. Rivaldo quiso meter a Renaldo, pero estaba este en posición de fuera de xogo. Todo un poema. A faciana do banco do Deportivo. Moi preocupados por esa situación no marcador. Mostovoy cortou Naivet. Saque de banda favorable ao Celta. Sacou o Celta, pero tocou en Verges esa pelota. Segunda indicación de András Usurmendi. Haberá saque de portería para o Deportivo. Mauro Silva con Rivaldo. Nando. Mauro Silva entrega atrás para Elder. Pero a presión que realiza o Celta xa no campo do Deportivo agobia moitísimo os xogadores coruñeses para iniciar desde aí xa a xogada. Agora desfixéronse ben, pero quien realizou mal o centro foi Fran. Polo que haberá saque de portería para Dui-Triel. O saque que realiza Dui-Triel. Salta Rakovic, cortou Naivet. Rivaldo. Vai chegar Alejo. Josema. O despexe de Josema. Mostovoy quen tocou, peiteou a pelota. Elder quen retrasa Songo. Armando con Elder. Presiona Sánchez. Incansable Sánchez desde o primeiro minuto de partido. Mauro Silva con Fran. Mauro Silva de novo. Quiere meter o pase para Rivaldo. Toca Rivaldo a Renaldo. Renaldo quen chegou a esa pelota con dificultades, pero fixo remate o brasileiro. Aí teñen a repetición. Cabezazo de Rivaldo. Entraba tamén Alejo para despexar. E Renaldo chegou a tocar a pelota coa cabeza. . 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
Sánchez, Javi González. Javi González, pero cortou Nando, saque de banda favorable ao Celta. Media hora de xogo desta primeira metade en Riazor. Deportivo 0, Celta 1, marcou Sánchez no minuto 20 deste primeiro tempo. O saque que vai realizar Javi González para Mostovoy. Vaise ben o ruso, entrega Rakovic. E por moi pouco Rakovic non aproveita para facer o segundo tanto. Como se marchou Mostovoy, como quiso a ida a defensa herculina. Saque de banda para o Deportivo. Aí teñen de novo a Mostovoy. E corta Naivet o que podía ser o remate de Rakovic. Saque de banda de novo para o Deportivo. Tocou agora Ditivel. Martins. Fora de xogo de Armando. Enfadábase Martins. E aí teñen unha nova repetición de como se leva cota con Mostovoy. E logo realiza o pase a Rakovic. Fran. Va ese de Josema. Hay falta de protesta. Fran está pidiendo cartón para Josema. Ahora sí. Cartón amarelo para Josema tras las protestas. Andrés Azurmendi dirixiuse a Josema e a Mosoulle. Cartón amarelo e claro por ese agarrón a Fran. O primeiro cartón amarelo que amosa o colexiado navarro Andrés Azurmendi no partido. Naivet. Mete Naivet. Cortou Pachi Salinas. Aguanta aí o balón Verges. Tocou en Rivaldo. Saque de banda para o Celta. Despexou Martins. De novo saque favorece o cadro celeste. Mostovoy, quen se marcha ben de Armando. Vaise Mostovoy, tamén de Flavio, polo que tivo que cortar a xogada brasileira en falta. Ramón Carnero moi atento en todo momento as indicacións que tamén recibe desde o palco de Fernando Santos. Vaise Mostovoy, quere facelo de Naivet, aguanta o marroquí ante a presión de Mostovoy. Entrega Armando, a pelexa aí de Rakovic e Mostovoy. Tamén apoia agora Juan Sánchez. Quen conseguiu desfacerse foi Mauro Silva. Elder, a carreira de Elder, entregou mal o pase, cortou Josema. Mete a Juan Sánchez, o apoyo en Javi González, vaise Javi González, ten a Mostovoy, entregou mal, pero segue na pelexa por esa pelota, recuperou o Deportivo por medio de Fran, é Rivaldo, Rivaldo quen se marte dos contrarios, deixou aí para Flavio, trata de irse o brasileiro, Flavio quen se apoia en Rivaldo, Rivaldo con Armando, Armando, Martins, Martins de novo para Armando, cortou Javi González, haberá saque de banda para o Deportivo. O saque que realiza Armando, buscou a Martins, recuperou o Celta, é Verges que monta xa contra para o cadro vigués, Mostovoy quen se apoiará en Josema, Josema ten tamén a Javi González agora, prefire facer a xogada persoal aí con Juan Sánchez nesa parede, entrega a Javi González, pero levantou a Indirola Suiz de liña, a pesar de que protestaban os xogadores do cadro vigués. Fernando Santos desde o palco presidencial, serio, pero debe estar satisfeito co resultado. Hai falta
de Josema sobre Fran. A pesar de que está diciendo Josema que no toca a Fran. O caso es que esta falta asumió una Andrada Surmendi. Martín se entregó atrás a Naivet. Elder. O portugués abre para Fran. O salto de Josema. Saque de banda que favorece al Deportivo. 35 minutos de esta primera mitad. Vence o Celta 0-1 en Riazor. Mostovoy, quien recupera para o Celta. Meteu a Sánchez. La pelota se irá por la línea de banda. Saque para o conjunto deportivista. Elder, quien fizo saque directamente a Songo. Devolve Songo a Elder. Elder, quien conduce a pelota. Entrega ya en campo vigués a Rivaldo. Hay falta de Pachi Salinas sobre Rivaldo. Sacó Mauro Silva. Fran. Apoyo en Nando. Fran. Cortó a defensa do Celta. Alejo. Merino. No controló Merino. Mauro Silva. Que mete a Renaldo. Rivaldo. Pero estaba en fuera de xogo. Rivaldo. Segundo suite de liña. Además despois estragou o seu lanzamento Rivaldo. Cando aí teñen o banco de suplentes do Celta. En canto aos xogadores de campo, están os 4 facendo exercicios de quecemento. Aí teñen a repetición do lanzamento de Rivaldo. Pero xa tiña o suite de liña levantada a bandeirola. Corta Naivet. Tamén salta Verges agora con Renaldo. Rivaldo parece que se animou un pouco o Deportivo agora despois desa acción. É Renaldo quen trataba de marchar. Cortou Pachi Salinas, saque de banda para o conxunto deportivista. O saque que realiza Martins, buscou Armando. Ten para o remate a Fran, tamén a Renaldo e Rivaldo. Despexou a defensa do Celta, Dituel. Pelesa Rakovic con Armando. Dituel quen se leva a pelota, pero hai falta sobre Armando de Rakovic. Dalle pidiendo disculpas Rakovic a Armando. Aí teñen Dalle Cocóbado tratando de loitar por ese balón. A falta favorable Deportivo que bota Flavio. Entra no primeiro pau Martins, pero sacou Dutruel. Ese cabezazo de Martins que pudo facelo tanto de empate. Aí teñen a repetición, como cabecea, colle a contrapé a Dutruel. Tocou en Alejo, toque de Martins, e Dutruel sacou perfectamente. O saque de esquina pechado de novo, despexa a defensa do Celta, foi o terceiro saque desde o Curruncho para o Deportivo. Segue con perigo agora o cadro coñés sobre a portería viguesa, o centro de Fran. Balón o segundo pau, ali atalla perfectamente colocado Dutruel, moi seguro durante todo o partido e moi afortunado nas súas intervencións. Dutruel que mandou para Sánchez, o salto de Sánchez con Elder. Naivet, vai esa pelota, Mauro Silva quere facelo e Flavio en entrega a Dutruel. Bota Dutruel, gaña tempo aí. O porteiro francés está esperando a suba de algún dianteiro deportivo para que lle presione. Dutruel, hai falta de Flavio. Xogo perigoso que indicou Andrada Surmendi. Vai sacar o capitán do Celta, Pachi Salinas. Aí fora de xogo de Mostovoy. Levantar a bandeirola suite de liña. Armando. Xoga Armando para o Deportivo xa en campo do Celta, Fran. Fran agora cambiado de banda, entra pola dereita. Apoyouse en Renaldo. Hai falta de Alejo sobre Renaldo. Falta que pode levar moito perigo sobre a frontal da área.
que cometeu Alejo sobre o brasileiro Renaldo. Aí teñen a repetición como despraza Alejo a Renaldo. A zurda de Fran ou a de Rivaldo son, digamos, as máis mortíferas neste tipo de accións contra a meta rival. Sin embargo, Fran vaise do lanzamento. Podría ser, por tanto, Rivaldo, que está aí con Martins. Vai Rivaldo e gol de Rivaldo. Marcou Deportivo. Directamente Rivaldo meteu a pelota no fondo da portería do Celta. Rivaldo conseguiu a igualada neste minuto 40 da primeira metade. Deportivo 1, Celta 1. A alegría do público coruñés nese tanto do empate do Deportivo. Aí teñen a repetición do lanzamento e quedou por completo Ditriel ante a perfecta execución de Rivaldo. Rivaldo que marca para o Deportivo nese minuto 40, iguala por tanto o cadro coruñés. E Rivaldo que se coloca como máximo goleador do cadro deportivista con 9 tantos. Nando que buscaba a Renaldo, había fora de xogo pero o árbitro deixa seguir o xogo. Josema, Dituel con Merino, Dituel. Vaise Mostovoy, Javi González. A falta sobre Javi González. Falta de Elder. E vai ver o cartón amarelo. Aí teñen a repetición da entrada de Elder. Quen ve o cuarto cartón amarelo des que está no Deportivo. Falta favorable ao Celta neste minuto 42 e medio. Hai 5 xogadores do cadro vigués dentro da área para un posible remate. A falta que bota Mostovoy. Cortou Mauro Silva. Verá saque de esquina para o conxunto celeste. O terceiro para o Celta por 3 que botou tamén o Deportivo. Estalle pedindo Mostovoy a Dituel que vaya a facer o saque. Javi González devolve a Mostovoy. Merino despexou Elder. Pachi Salinas quen entrega a Dituel. Javi González quen xoga para o Celta. O centro deste, cortouno Naivet, toca Flavio, Martins, Merino, vai ser Rivaldo, pero despexa Titivel. Martins con Mauro Silva. Mauro Silva, ante a presencia de András Azurmendi, conseguiu pasar ese balón a Nando. Martins con Fran. Quiere irse Fran. O recorte de Fran. Toca atrás para Mauro Silva. Fran. O apoyo de este en ese pase que iba para Renaldo. Flavio. Mete Flavio en la banda a Armando. Recupera o Celta na contra. Merino. Verges. Entrega Sánchez. Cortou Elder. Acción de Elder con Rivaldo. Vaise Elder. Chegará Verges. Deixou aí para Ditriel. Ditriel quien envía fora de banda para que sexa atendido Merino. Aí teñen a repetición da entrada de Armando sobre Merino. Por lo que está sendo agora mesmo atendido polo masajista do Celta, Merino, por esa entrada aí, a que toca Armando por detrás a Merino.
entrou a Padiola no terreo de xogo, pero Merino vaise retirar en principio momentáneamente para ser atendido na banda por Xenaro Barradas. O saque que lle entrega Flavio, o porteiro do Celta, Titriel. Cumpriuse o tempo regulamentado. Imos ver canto vai engadir András Azurmendi a estes primeiros 45 minutos. Rakovic, que deixou aí a Ditiel. O despexe de Nando. Mauro Silva atrás para Naivet. Mauro Silva con Martins. Fran. Martins. Armando, que deixou a Flavio. Quere irse Flavio, ten que tocar atrás de novo para Mauro Silva. Trata de buscar un espacio por onde entrar o Deportivo. A falta de Alejo sobre Fran. Pode ser a última oportunidade destes primeiros 45 minutos. Atención, por favor, se vuelve a don Eusebio Ortega Gutiérrez. Para un lanzamento dun home con forza aí. Flavio é un bo lanzador, aínda que tamén está Rivaldo ou Martins. A barreira que está colocando Ditiel. Estamos no minuto xa 47. Deixou aí para Flavio. O lanzamento de Flavio desviado da portería de Ditiel. Empate a 1 no marcador. Está engadindo xa máis de 2 minutos András Azurmendi a este primeiro período. En este momento, a subida ao final da primeira metade, András Azurmendi co marcador de Deportivo 1, Celta 1. Adiantárase o Celta no minuto 20 por medio de Juan Sánchez. Empatou Rivaldo de falta directa no 40 deste primeiro período. Vai comezar o segundo tempo no derbi galego, primeiro da segunda volta do campeonato. Comezou xa en Riazor, non hai cambios nin no Celta nin no Deportivo. Os mesmos 11 que iniciaran o partido. Aí está Elder, que toca para Xongó. O despexe de Xongó, saltou Merino con Fran. A pelota que irá directamente para o porteiro do Deportivo da Coruña. Sacou con rapidez a Naivet, este xoga con Elder. Move o portugués a Nando. Colla pelota Nando. Busca avanzar metros Nando. Entrega a Renaldo. Renaldo deixa para Fran. Cortou Alejo para o Celta. É Rakovic. Rakovic con Sánchez. O balón de Sánchez, que entregou a Mauro Silva. Nando. Tocou en Javi González. Pero hai falta favorable ao Deportivo de Javi González sobre Nando. A falta que saca Nando. Corta Ditiel. Fran. Merino. Vaise Merino. Aguanta Merino. Aguantó demasiado, pero luego hubo falta de Fran sobre Merino. Indicó una András Azurmendi. Falta que va a sacar Ditiel. Está en la frontal de área Mostovoy. Pidiendo ya pelota a Mostovoy. A Ditiel. Non se entenderon aí con Ditiel os xogadores do Celta. A pelota que saiu pola liña de fondo. Saque de portería para Xongó. Armando, quen sube a pelota agora. Tocou Rakovic, pero Armando evitou perder ese balón. Mauro Silva con Rivaldo. Va a ser Rivaldo de Josema. Llega Rivaldo dentro da área. Fallo centro. Despexou Pachi Salinas. Rivaldo quiso tocar de primeira para Nando. Va a ser Josema.
Ahí está Mostovoy, ante entrada de Flavio. Hay falta do brasileiro sobre o ruso. Indicou Andraza Surmendi. A falta que bota lejos buscando a Javi González. Elder, despeja mal Elder, mete Sánchez para Mostovoy. Quería marchar Mostovoy, pero cortó Mauro Silva. No trabajo defensivo, Mauro Silva, quien se apoya en Nando. Entrega mal Nando, Josema con Sánchez. Cortó Elder, paro deportivo. Nando, ante presencia de Javi González, saque de banda que favorece o cadro coruñés. Nando con Fran. O despeje de Nando. Rakovic, Itiel, Verges. O centro de Verges, cortó uno Elder. La pelota que se irá por la línea de fondo. Saque de esquina favorable ao Celta. Vai ser o primeiro saque desta segunda metade. Cuarto no partido favorable ao Celta. De novo para o lanzamento do Socurruncho, Alexander Mostovoy. Va a llegar un oseto Mostovoy o árbitro. Reclamando lanzamientos de esas bancadas. Coloca pelota no Curruncho Mostovoy. Atención, por favor. Rogamos al público que exponga de bajar objetos O lanzamiento de Mostovoy. Y atrapó Jackson Go. Otro grave incidente podría tener gravísimas consecuencias para el club. Gracias. Tocou Josema, pelota que chegará a Didriel. Controla o gardameta do Celta. 5 minutos desta segunda metade e teñen o lanzamento de Soseto que entrega Mostovoy logo o árbitro. Javi González con Josema. Pachi Salinas. Rakovic. 6 atrás para Verges. A carreira de Verges pola banda esquerda. Vaise Verges, quere facelo de Flavio, pero cortou o Deportivo en falta, segundo colexiado Andraza Surmendi. Aí teñen a repetición desa falta de Flavio sobre Verges. A falta que vai botar Rakovic. Están na frontal da área Mostovoy, Sánchez e Javi González. Agora reciben o apoio de Merino. O saque mal de Rakovic. Agora recupera o Celta. Saque de banda para o cadro vigués. Cando verá a primeira sustitución do partido. Vai entrar Adriano no Celta, sustituindo a Josema. Neste minuto 6 da segunda parte, o brasileiro Adriano que entra por Josema. Primeiro troco do partido que realiza o conxunto celeste. Contraataque do Deportivo en Mauro Silva que mete para Rivaldo. Rivaldo coa presencia de Javi González, recortou. Aguanta Rivaldo, falla o centro. Estaba en posición de fora de xogo Renaldo. Levantar a bandeirola o xuiz de liña ante a posición do brasileiro.
Saque que va a realizar Dietriel. Toca Rakovic, Naivet, Mauro Silva. Para Elder, hay falta sobre Mauro Silva, non debe lei de avantaxe, saca con rapidez Mauro Silva, Renaldo, Fran, vaise Fran, cortou Dietriel en falta. Segunda indicación de András Azurmendi. Primeiro a entrada de Adriano sobre Renaldo, despois o que senala o árbitro esta caída de Fran ante Dietriel. Contraataque agora do Celta. É Mostovoy quen se marcha coa pelota. Ten a Rakovic, tamén a Juan Sánchez. Agora apoia a Javi González. Entretívose demasiado no seu pase o ruso. Recuperou o Deportivo. Nando con Rivaldo. Entra Rivaldo en campo do Celta. Aí está o brasileiro. Ten para o pase a Fran. Quiso prender. Moi difícil desde aí. Entregou a Dietriel. Sacou con rapidez. Verges que xoga para o cadro celeste. O balón en profundidade de Verges, que tocará Sánchez. Cortou Naivet. E Armando. O pase de Armando en profundidade. Corre Renaldo ante Pachi Salinas. Vaise Renaldo. E gol de Renaldo. Marcou o brasileiro. Segundo tanto para o Deportivo neste minuto 9 da segunda metade. As protestas de Pachi Salinas para o árbitro, pero Renaldo conseguiu así facer o segundo gol do cadro coruñés. A alegría tamén de Jackson Go, que subiu desde a portería a celebralo tanto. Minuto 9 da segunda parte, aí teñen a repetición. Trata de aguantar Pachi Salinas a caída deste. Renaldo desfaise de Dietriel. Unha nova repetición. Como se marcha Renaldo de Pachi Salinas. E ante a saída de Dietriel bate o gardameta francés. Renaldo conseguiu adiantar o Deportivo. 2-1 por tanto. Con este gol de Renaldo, o Deportivo colócase por diante no marcador. E o segundo gol de Renaldo no campeonato de Liga. O apoio de Fran agora en Renaldo. Cortou Adriano, saque de banda para o Deportivo. E Nando. Apoiouse Nando en Fran. Devolve Fran para Nando. Tocou Alejo, pero chegou a pelota a Dietriel. Aí teñen alegría do banco do Deportivo. É moi serio en todo momento John Tosak. Rakovic. Entrega Rakovic a Verges. O centro de Verges. Saque de portería para o Deportivo. Naivet. Pase en profundidade de Naivet para a carreira de Martins. Cortou Verges. Mostovoy apoiouse en Rakovic. Dietriel. Cortou Naivet. Recupera Mostovoy. Mete Mostovoy para a entrada de Sánchez. Cortou a defensa do Deportivo. A entrada de Mostovoy. Haberá cartón amarelo para o ruso. Que estaba Mostovoy ese cartón. Vamos, oye, András Azurmendi, o segundo cartón que ven Mostovoy no campeonato de Liga. Mauro Silva con Nando. Cortó Alejo. Javi González. Alejo.
Pelota en profundidad de Alejo para Sánchez. Sigue ganando. Hay saque de banda para Deportivo. Javi González. Con Alejo. Sánchez. Javi González. Cortó Welder. Hay falta do portugués. Xogo perigoso que indicou o colexiado. Ditiel, quen vai botar a falta. Hai 4 homes do Celta, 5 xa, coa incorporación de Rafael Verges. O saque de Ditiel, o despexe de Rivaldo. Ditiel de novo. Toca Pachi Salinas. Mal Pachi Salinas no despexe. Recuperou a pelota Martins, o contraataque do Deportivo. Aí vai o francés. Recorta a presencia de Pachi Salinas. Entrega Martins a Rivaldo. Cortou Adriano. Ditiel. Rakovic. Ditiel. Despexe de Elder. Directamente o balón a Martins. Evitó que saíra a pelota por la línea de banda. Verges con Ditiel. A caída de Ditiel. Non aplica a lei de vantaxe o árbitro. Vamos allí cartón amarelo a Flavio, pero ollo porque logo chegou o empurrón de Mostovoy sobre o brasileiro. Aí teñen a entrada por detrás de Flavio. O primeiro cartón que ve Flavio no campeonato de Liga. Cousa, Pachi Salinas, meteu para Rakovic, a entrada de Rakovic, están para o remate Sánchez, tamén Mostovoy. Imos ver o que fai Rakovic ante a presencia de Armando, chega ata a liña de fondo, aguanta Armando a pelota, saco Deportivo Martins, o despexe de Martins en falta, segundo árbitro. Hay falta favorable ao Celta por ese xogo perigoso de Martins. Hay Martins agora a protestar esta xogada a András Azurmendi. El cartón amarelo para Armando agora. Entende o árbitro que por interferir na xogada. Dous cartóns amarelo tensa Armando no campeonato. Ditiel, quien colgó a pelota, saída de Jackson Go, sacó con rapidez para Renaldo, quiere marchar Renaldo de Adriano, entrega Adriano atrás para Pachi Salinas, deis a Pachi Salinas a Ditiel, pelotazo de Ditiel por lo que saltarán Merino e Mauro Silva, corta Ditiel. Flavio, había posición incorrecta de Renaldo. 16 minutos e medio desta segunda metade, Deportivo 2, Celta 1. Ese é o marcador neste momento en Riazor. Merino, vaise Merino. Aí está a xogada de Merino con Sánchez. A caída de Sánchez, hai falta de Mauro Silva. Falta que pode ser perigosa, favorable ao Celta. Esa entrada sobre Sánchez de Mauro Silva. De nuevo una colocación para ese lanzamiento. Mostovoy. Amén Ditiel. Preparados para el lanzamiento. La falta y 6 xogadores na barreira do Deportivo. Está colocando o colexiado a mesma na distancia correcta. Vais adiantando pouco a pouco. Agora lanza Ditiel, petou na barreira.
Javi González con Alejo. Pati Salinas. Mete Pati Salinas. Nando. Chegou. Songo. Saque de Jackson Go. Corta Rakovic, Naivet. Adriano, Mauro Silva, Monfran. Atrás para Nando. Nando meteu a Rivaldo, pero este estaba en fuera de xogo. Se levanta la bandeirola, sui de línea. Pati Salinas. Rivaldo. Cortou Salinas. Merino. Corto Deportivo de novo. Mauro Silva. Fran. Va ese Fran. O caracoleo de este. Cortó Merino. Alejo. La entrada de Elder por ese balón. Ante presencia de Juan Sánchez. Javi González para Merino, va ese Merino, aguanta Merino, Mostovoy, ten pouco apoio aí Mostovoy. Agora sí, Javi González, vai buscar o remate, o balón o pau, Mostovoy, gol do Celta, empatou Alexander Mostovoy, marcou o conxunto vigués, primeiro lanzamento de Javi González, e despois o reseite, que non aproveita Alexander Mostovoy. Empatou o Celta o partido neste minuto 19 da segunda metade e teñen o lanzamento de Javi González e como despois aproveita o reseite Mostovoy. Empata o Celta en Riazor. Aí teñen unha nova repetición do gol. E como Mostovoy conseguiu así o tanto para o cadro vigués. E o primeiro gol de Mostovoy coa camisola celeste. E teñen a alegría de Ramón Carnero no banco ante ese gol de Alexander Mostovoy. 2-2 por tanto. Empatou o conxunto celeste o partido. Está tendo continuas alternativas cando agora ten que entrar César Cobian no terreo de xogo. Tras esa entrada sobre Fran, está sendo atendido o capitán do Deportivo. Lembren que comezou adiantándose o Celta 0-1 no minuto 20 de partido. Marcara Sánchez, igualou Rivaldo no 40 de falta directa. Nada máis iniciarse este segundo período. Marcaba Renaldo para o Deportivo. E agora, no minuto 19 desta segunda parte, Mostovoy, quen empata esta vez para o Celta. Falta favorable ao Deportivo. Vai ser Martins. Colga a pelota Martins, as mans de Ditruel, que detivo en dous tempos. Verges. Sube a pelota Verges. Rakovic. Rakovic con Ditiel. Devolve Ditiel a Rakovic. O centro de Rakovic. Atallou Jackson Go. Aí está Fran, quen se vai a retirar do campo tras a entrada de David no terreo de xogo. Mauro Silva. Teresa Rivaldo, despexou Adriano. Saque de banda favorable ao Deportivo. E Nando, quen se apoia en David. Nando devolve a David. Tocou Merino, saque de esquina favorable ao Deportivo. Cuarto saque de esquina favorable ao cadro coruñés.
Ahí están las instrucciones desde o palco presidencial para o banco do Celta. Especie de Adriano, balón que llegará a Mauro Silva. Meta pelota en área, carrera de Naivet, pero se irá por la línea de fondo. Saque de portería para Ditriel. O saque de portería que realiza Ditriel. Había fora de xogo, levantou a banderola o sui de liña. Agora indicou no o colexiado Andrada Sasurmendi. Cortó Nando. Merino. Rivaldo. Llegó ahí Merino. Entrega a Verges. Directamente Verges para Songo. Ahí está Elder. Con Naivet. Armando. Mauro Silva no círculo central. Alejo. Rakovic. O balón que mete Rakovic para Sánchez. A saída de Songo con problemas. Tuvo que entregar a Armando. Suba pelota Armando para o Deportivo. Vais Armando de Rakovic. Mete a Armando para Renaldo. Llega con comodidad de Pachi Salinas, quien entrega a Ditriel. A presión de Rivaldo, también de Renaldo. Corta Elder, saca Alejo. Merino. Balón en profundidad de Merino para carrera de Sánchez. A caída de Sánchez, hay falta favorable o Celta. Protestada por los jugadores do Deportivo. Cuando está preparado Donato para entrar no terreo de xogo, sustituyendo a Mauro Silva. Será a segunda sustitución no Deportivo. Antes de entrar a David por Fran. E agora, neste minuto 25 da segunda parte, Donato sustituye a Mauro Silva. A falta favorable o Celta, preparado para lanzala Mostovoy. Colga o balón Mostovoy, a saída de Songo, despesou Songo na contra Nando, que mete, quiso facelo para Renaldo, pero cortou Pachi Salinas. Entrega a Rakovic, Rakovic quen pode facelo con Verges. Demasiado forte esa pelota para Verges, tocou agora en Naiveta e saque de banda favorable ao Celta. Mostovoy dentro da área, Baiso Russo, aguantando a presencia de Donato, tamén de Naivet, sacou Donato. O salto de Adriano, Rakovic. Recupera Armando, Martins para Flavio. Flavio quien abrirá a Nando. Nando entra xa en campo do Celta. Toca en corto para David. David, ante a presencia de Merino, colgou a pelota. Martins. Aí xa o balón Martins. Abriu Armando. O centro de Armando. Petou en Verges, saque de banda favorable ao Deportivo. Renaldo. Rakovic tratando de recuperar. Renaldo. Entra en área o brasileiro. Despexou Javi González con moito perigo para a portería de Ditriel. David ante Javi González. Quiere marchar David. Vai o dobre recorte. O centro de David que tocou en Javi González. Saque de esquina favorable ao Deportivo. O quinto
do partido para o cadro coruñés. E teñen a repetición do centro de Renaldo e do despexe efectuoso aí de Javi González. Balón desde o Curruncho que vai botar Martins. A saída de Ditriel, atallou o gardameta francés. Verges, sube a pelota para o Celta. O pase de Verges que corta Flavio, agora recupera Rakovic. Ditriel, de novo con Verges. Insisto, Celta por esa banda esquerda. O apoio entre Sánchez e Verges. Aí ser Verges que enfaga o centro. Iso mal, recuperou o Deportivo. Rivaldo metía para a carreira de David, cortou Alejo. Alejo está libre, Mostovoy. No remate, Juan Sánchez. Mostovoy aguanta pelota. Quere facer a xogada ante Elder. Pero aguantou mellor Elder. Rivaldo ante Javi González. Vaise ben o brasileiro. Rivaldo quen abriu aí para David. Están para o remate Renaldo. Rivaldo. Tamén Martins, pero quen chega antes é Verges. Donato. Toca para Armando. Armando con Renaldo. Entra Renaldo na área. Falla o centro. E a parada de Ditriel. Moi atento e moi seguro Ditriel. E teñen a repetición do centro de Renaldo. Como atalla o porteiro do Celta. Una vez máis, a carreira de Renaldo moi activo neste partido. O saque de portería que realiza Ditriel. Flavio. Corta Javi González. Ditriel. O despexe deste. A pelota que sairá pola liña de banda. Naibet. Martins. Martins. Corta Verges. Aguanta Martins. Mete Martins para Armando. A carreira de Armando. Está só para o remate Rivaldo. Cortou a defensa do Celta. E Merino que vai mandar o balón fora deportivamente. Xa que estaba tendido no céspede Renaldo. Media hora de xogo deste segundo período en Riazor. Deportivo 2, Celta 2. Teñen a entrada na que queda mancado Renaldo. A entrada de Pachi Salinas. E vais a producir a segunda sustitución no Celta. Está preparado Revivo para entrar no terreo de xogo sustituindo a Juan Sánchez. Será o segundo troco no Celta. Antes entrar a Adriano por Josema, agora o israelita Revivo, quen sustitúe a Sánchez neste minuto 31 da segunda parte. Teñen a Horacio Gómez e Augusto Serlendoiro, os presidentes de Celta Deportivo, atentos co desenlace deste partido. Toca Rakovic, Ditriel. O francés tocou en Donato, saque de banda favorable ao Celta. Verges para Rakovic. Rakovic quiso apoyarse en Revivo. Cortou Elder. Javi González, quen corta agora. Martins deixa Xair, saque de banda que favorece o cadro coruñés. Vai ser Nando. Flavio.
Desde atrás llegó Revivo, tratando de limpar ese balón a Flavio. Rivaldo para Flavio. Flavio habrá posición de Donato. Armando. Con David, cortó Verges, ahora David entrando por esa banda derecha. Con Armando, o pase para Armando, aguanta Rakovic. Saque de esquina, indica o árbitro a instancias do seu suiz de liña. Saque o árbitro indicara en principio saque de portería. Sexto, saque de esquina favorable ao Deportivo no partido. Teñen a repetición como aguantaba Rakovic. O suiz de liña indicou que tocara o balón finalmente no xogador do Celta. Ahora o saque Rivaldo. Remate 6 xogadores do Deportivo, pero atallou moi ben colocado Dietriel. Saque de portería que va a realizar Dietriel, engañando metros. Salta Merino con Donato. Flavio. Recibe entrada de Dietriel. Recuperó Celta Alejo. Entregó Merino a Adriano. Salta Nando. Toca atrás para Elder. Presiona Revivo a Elder. Pachi Salinas. Nando. Javi González tocó balón con Amán. Pedían jugadores de Deportivo cartón amarelo para Javi González. Pero lo que estaba reclamando Javi González era una falta anterior. Donato. Deixarás ahí la defensa do Celta. Saque de portería favorable ao cadro vigués. Ahí está Michael, preparado para salir, no Deportivo. Va a ser lo tercero troco que realice John Tosak en este partido. O saque de Dietriel. Alejo. Cortó una Ibe, deixó a Donato. Recupera o Celta por medio de Merino. Rakovic agora, quien trata de marchar por esa banda izquierda. Ante presencia de Armando de Donato, aguanta Rakovic, cede a Verges, o pase de Verges, que cortó Flavio Martins, con Nando, Rivaldo, ahí se Rivaldo, a carrera de Rivaldo, deixa Nando, levantó Bainderola o suiz de liña, de nuevo fuera de xogo. En este momento vais a producir la tercera sustitución no Deportivo. Vai ser do terreo de xogo Flavio, entra no campo Michael. Busca John Tosak, a presencia de Michael, esa punta de ataque para tratar de ganar este partido. Toca Elder a Songo. Armando. La caída. Esa acción de David. La subió falta Andrés Asurmendi. Ahora vai ver o cartón amarelo Rakovic. Tras esa falta anterior sobre Armando. Reinaldo, cortó Merino. Elder. Pelota en profundidad de Elder. Javi González, que deixa para Dietriel. Aguanta o saque Dietriel, como siempre. Prefiere facelo Copé.
co balón no céspede. Hai falta, non, o árbitro indica que siga o xogo. Non indicou nada. Rivaldo, quen se marchou de Javi González. Chega desde atrás Merino. Incurre en falta sobre Rivaldo. Enfadouse moitísimo aí o brasileiro con Merino. Falta de Merino sobre Rivaldo, que asubiu o colexiado. Que trata agora de calmar os ánimos. Ahí está a discusión entre Rivaldo y Merino. Tras esta falta, do xogador do Celta. Terceira substitución no Celta, coa entrada de Eusebio no campo, sustituindo a Mostovoy neste minuto 38 da segunda metade. O balón que colgaba Martins, sacou a defensa do Celta e Alejo con Merino. Merino xogará para Eusebio. Eusebio abriu a Rakovic. A entrada de Revivo pola banda esquerda. Vaise en Revivo. Ante a presencia de Armando. Aguanta Revivo. Rakovic. Quiso desfacerse aí Rakovic. No recorte, non puido. Martins. A falta de Javi González. Falta de Javi González. Están reclamando o cartón amarelo para o mediocampista do Celta. O centro de Rivaldo. O despexe de Adriano. Martins. Llega desde atrás Eusebio. Labouras defensivas. Merino. Está Moisó agora Revivo. Aí pelexando con Naivete e con Elder. Nando. Renaldo. Adriano con Ditiel. Corta Renaldo. Nando. Rivaldo. Doble regate de Rivaldo. Armando. David. Quiere marchar David de Rakovic. Pero llegou Verges, se mandou a pelota directamente a fora de banda. 40 minutos desta segunda metade en Riazor. Deportivo 2, Celta 2. Entramos na recta final de partido. Quere cortar Verges, aguanta a Armando. Donato que enxoga para o cadro coruñés. Nando. Con Rivaldo. Rivaldo. Para Donato. Entregou a Armando de novo. David. Tratan tanto Armando como David de entrar por la banda dereita do ataque coruñés. Non poden continuamente os defensores vigueses. Hai falta agora favorable ao Celta. Falta de David sobre Eusebio. Rakovic, que se apoya en Verges. Merino. O pase de Merino para Rakovic. Aguantaba Revivo, pero había bandeirola levantada por parte do xuiz de liña. Posición de fora de xogo. Agora fala Tosak con Rivaldo. Donato con Rivaldo. Nando. Va y se lleva el balón. Saque de banda para o Celta. No, pero indicó anteriormente falta sobre Rivaldo, árbitro. Nando con Rivaldo. Rivaldo quiere marchar ben de Merino, pero non puido con Ditiel. A contra que monta o Celta. O pase de Ditiel. Recupera aí Eusebio. A falta sobre Eusebio de Donato. Teñen entrada de Donato sobre Eusebio, a falta que indica Andrade Surmendi.
Falta que saca xa Eusebio, Ditiel. De novo cae Ditiel. Falta favorable ao Celta. Sacou con rapidez Eusebio para Revivo. Vai o israelita. Ditiel. O centro de Ditiel para a posición de Rakovic. Cortou Armando. A carreira de Rakovic con Armando. Naibet. Armando. Presiona agora Revivo. Tamén Verges. Recupera aí Rakovic. Rakovic, entra Ditiel. Non chegou o francés. En si o fixo foi Nando. Corta aí. Trata de facelo Eusebio. Chega para recuperar David Elder. Le manda ese balón longo. Couno Michael. Pachi Salinas. Deixa Ditiel. Eusebio. Con Revivo. Cortou Naibet. Elder. Merino. Hay falta. Vamos a ver. Favorable o Celta. Efectivamente parece que sí. De Rivaldo sobre Merino. Pois Rivaldo, que ten que ser atendido polo doutor César Cobian tras esa entrada anterior. E estamos no minuto 44. Entramos pois no último minuto de partido. Imos ver canto vai engadir András Azurmendi a este encontro. 44 minutos e medio. Aí teñen a Rivaldo, que vai ter que sair do terreo de xogo, polo menos momentaneamente. A presencia da Padiola, que non quere utilizar, pero vaise coxeando o xogador brasileiro. A falta favorable ao Celta, que vai botar Pachi Salinas. Cando se cumpre neste momento o minuto 45, estamos no que queira engadir o colexiado navarro András Azurmendi. A falta que bota Pachi Salinas. Meteu para Rakovic. Vai esa pelota Rakovic. Merino con Rakovic. Quere marchar este de Naibet. Vai ser Rakovic. O centro para Revivo. E o remate do israelita, que se marchou fora. Levantar a bandeirola a Suideriña, pero o árbitro non atendeu a esa posición. Aí está o centro de Rakovic e o remate de Revivo. Anteriormente levantara o Suideriña, pero o árbitro deixou seguir a xogada. Aí tivo a posibilidade de Revivo de gañar o partido para o Celta. Aí fora de xogo agora de Reinaldo. 46 minutos de partido. E John Tosa, que está co cuarto árbitro mantendo unha discusión ao cuarto árbitro, que lle está pedindo que se meta no seu banco. O colexiado András Azurmendi, que fala con Santiago Montes Llaneza, e o colexiado asturiano, que fai de cuarto árbitro hoxe. E Tosa, que estaba dicindo que tiña a súa área para moverse e que non tiña que estar sentado no banco. Iso é o que admitiu finalmente András Azurmendi. Rakovic con Merino. Devolve para Rakovic. Verges. Merino. Rakovic. Agora levantou de novo a bandeirola a Suideriña. Esta vez sí indicou esa posición o árbitro. A pesar de que anteriormente quizás o árbitro entende que é un autopase de Rakovic, que a posición de Revivo en principio non tiña que ver coa xogada. E agora mesmo o árbitro indica o final do partido en Riazor. Reparto de puntos no primeiro derbi desta segunda volta do campeonato, cuarto da temporada.
Deportivo 2, marcaron para o cadro coruñés. A primeira acción, Reinaldo e Rivaldo foron os goleadores do Deportivo. No Celta, Sánchez e Mostovoy.